Chunas atá sibh gach duine san ní seán seo beag mé ag deireadh ar an dán Colscaradh le pádraic mach suimhne. Deireadh mé ar an bharríocht, the pronunciation, agus na fuaimeanna atá sa dán. Na fuaimeanna deachra agus caitheamid iad sin a chleachta. So caitheamid a bheith ag léamh na náinte a ríis is a ríis a ríis is a ríis a ríis is a ríis chun chleachta a dhéanamh. Mar is fiú 35 mark é. Let's not throw away those 35 marks, gach duine. Okay, so Colscaradh le pádraic mach suimhne. Chantaigh sé bean I nead a chine. Faoisimh is gean ar leach a hinne. Aitras is grown I dógháil chluine. Chantaigh sí fearr is taobh den bhríste. Dídean is searc is leadin chiste. Saoire haar lear is meas na mílte. Thángthas ar réiteach scaradh. So again an seo. Chantaigh sé bean I nead. So you have a D leathan an sin nead. A chinne CH. Faoisimh is gean ar lecha hinne, so TH an sin, so T sébhú an seo. Atas is grown I dógháil cluine. So I dógháil, you have the quailú ag deire an ochil seo, so I dógháil cluine. Chantaigh sí fearr is taobh den bhríste, so BH, so you have the V sound, think of cove, BH. Dídean is searc is leadin chiste, the CH. Saoire haar lear is meas na mílte. Thángthas, 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 thángthas. Again, come our and create a song. Thángthas, thang, 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 thángthas, thang, 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 thángthas. Nu rud éigean mar sin, just make it spriúil, make it fun. So thángthas ar réiteach scaradh.